Pozdrav i dobrodošli na ovaj tutorial o DaVinci Resolve. Za one koji ne znaju, DaVinci Resolve je profesionalni program za videomontažu i color grading koji se koristi u Hollywood filmovima i sve više i više content kreatora i youtubera prelaze sa Premiere Pro na DaVinci Resolve. Dva glavna razloga su stabilnost i cijena. U ovom tutorialu ćemo obraditi osnove korišćenja Resolve-a, tako da čak i ako ste potpuni početnik moći ćete da pratite. DaVinci Resolve dolazi u dvije verzije. DaVinci Resolve koja je besplatna verzija i DaVinci Resolve Studio koja je plaćena verzija koja košta $295. Besplatna verzija je iskreno odlična i sasvim dovoljna ako eksportujete u 4K i editujete za YouTube, TikTok ili Instagram ili čak za komercijalne projekte. I ako vam nisu potrebni fancy efekti koji dolaze sa studio verzijom, možete da downloadite besplatnu verziju tako da možete da pratite tutorial. Definitivno dok učite Resolve koristite besplatnu verziju. Studio verzija ima sve isto kao i besplatna verzija, ali ako se profesionalno bavite produkcijom, videomontažom ili color gradingom i želite da eksportujete preko 4K i potrebno vam je ekstra ubrzanje koje koristi više grafičkih kartica i dodatni efekti kao što su noise reduction, studio verzija košta $295 i kada platite jednom imate licencu doživotno i svaki upgrade je uključen. Isto tako ako kupite neku od Blackmagic kamera, DaVinci Resolve Studio licenca dolazi uključena. Ako pogledate na različitim forumima za Resolve, uvijek možete da nađete neko ko prodaje licencu malo jeftinije jer imaju 2 ili 3. Ako želite da pratite tutorial i po prvi put koristite Resolve, instalirajte besplatnu verziju. Kada instalirate Resolve i otvorite ga po prvi put, izgledat će ovako. Ovaj prozor se zove Project Manager. Ovdje se nalaze svi projekti koje imate i možete da kreirate novi projekat. U gornjem uglu imate ove tri ikonice Local, Network i Cloud. Local je gdje ćete provesti većinu vremena i ovo se nalazi na vašem kompjuteru ili vanjskom drive koji vi setupujete. Network vam dozvoljava da dijelite projekte na mreži, što se većinom koristi ako radite u studiju sa više ljudi na istom serveru. Cloud je nešto novo što su dodali u verziji 18 i Cloud vam dozvoljava da šerujete projekte preko interneta, tako da možete da radite na istom projektu u isto vrijeme. Recimo, jedna osoba može da edituje projekat dok u isto vrijeme neko drugi color graduje na drugoj strani svijeta. Za sad idemo u lokal i otvorit ćemo novi projekat. Kada otvorite novi projekat, DaVinci Resolve će otvoriti cut stranicu. Ako pogledate u dnu, vidjet ćete da DaVinci je podijeljen 7 različitih sekcija i svaka sekcija ili prozor vam omogućava da se fokusirate na ono što trenutno radite. Ako krenete sa lijeve strane, imate media prozor koji nam omogućava da uvezemo i organizujemo klipove. Sljedeći prozor je cut koji se koristi za brzinsko montiranje i građenje scene i dosta ljudi i ne koristi cut prozor i direktno ide u sljedeći prozor koji je edit tab. Ovaj dio programa je gdje ćete provesti najviše vremena i ovaj dio je najsličniji ostalim programima kao što su Premiere Pro, Final Cut. Ovdje ćete da radite svu montažu, kropovanje, speed ramping i keyframing. U ovom prozoru radite sve u vezi editovanja. Sljedeći prozor je Fusion koji je program u programu koji se koristi za compositing, specijalne efekte i tranzicije. Veoma slično After Effectsu. Fusion zahtjeva poseban video za sebe jer može biti veoma komplikovan, pogotovo ako ga otvorite po prvi put. Sljedeći tab je Color, po kojem je DaVinci Resolve najpoznatiji i jedan je od dva programa koji se koristi u Hollywood za color grading. Fairlight je dio programa za editovanje zvuka i na kraju imamo Deliver Page koji se koristi za eksportovanje videa i ovdje čak imate i Render Queue gdje možete da učitate više klipova za render i da ih renderujete jedan poslije drugog, što u Premiere Pro morate koristiti Media Encoder i u Final Cut morate kupiti kompresor. U desnom uglu imate podešavanje projekta i ovdje možete da podesite rezoluciju i frame rate. Moja preporuka je da ostavite rezoluciju na HD da vam ne preoptereti kompjuter i bit će vam lakše za rad i na kraju kad ste spremni za eksport možete promijeniti u 4K. Frame rate ćete da podesite na onaj koji želite vam final export bude. Ovdje ispod imate podešavanje za Optimize Media i Cache i u slučaju da vam je slabija mašina, ovo možete da podesite i izaberete kodek i rezoluciju koja je povoljnija za vaš kompjuter, tako da vam je lakše da radite. Počet ćemo od medija stranice koju ćemo da uvezemo klipove. To možemo da uradimo na par načina, kojih jedan da kliknete desnim klikom na ovaj prozor i izaberete Import Media i izaberete folder gdje vam se nalaze klipovi i kliknete na Open. Ili možete da otvorite foldere ovdje u gornjem lijevom uglu i da pregledate klipove i kad odlučite da ih želite u projektu, možete da prevučete klip u ovaj prozor i pitaće vas želite li da promijenite frame rate projekta i možete kliknete Do Not Change ili Change. Klipovi koji vidite u ovom prozoru se nalaze u vašem projektu i moći ćete da ih editujete, a klipovi koji su u ovom gornjem prozoru su na vašem drive-u i da bi bili u projektu morate da ih prevučete u ovaj prozor. Sada možemo da počnemo sa editovanjem. Cut stranica je namijenjena za brzo građenje scene i može biti zbunjujuća za početnike, tako da ćemo da je preskočimo i idemo direktno u Edit Page. U gornjem lijevom uglu imamo Media Pool i tu se nalaze svi klipovi i muzika i ovo možete da organizujete sa različitim folderima, što se u DaVinci Resolve zove bins.
Moja preporuka je da napravite različite foldere za glavne klipove, što se zove A-roll, folder za B-roll i folder za muziku, tako da je sve bolje organizovano i lakše za pregled. U sredini imamo preview window gdje možemo da pregledamo klipove, ispod ovdje imamo timeline i tu gradite čitavu priču i radite montažu. Ako pritisnete na Effects ovdje, imamo ovaj toolbox gdje se nalazi tranzicije, naslovi i ostali efekti. U desnom uglu imamo inspektor koji možemo da koristimo da manipulišemo različita svojstva klipa. Naprimjer, možemo da zoomiramo ili kropujemo klip ili čak možemo da uradimo osnovnu stabilizaciju klipa ako snimak nije stabilan. Da uvezemo klip u timeline, to možemo da uradimo na par načina. Najjednostavniji je da prevučemo klip iz media poola u timeline. Isto tako možemo da 2 puta kliknemo na klip, da ga pregledamo u source vieweru i možemo da prevučemo klip odavde u timeline. Ako kliknemo miš na sredinu pregleda, uvešćemo čitav klip sa zvukom. Isto tako ovdje možemo da izaberemo da uvezemo samo video ili samo zvuk sa ovog klipa. Još jedan način da prevezemo klip na ovaj desni prozor i ovdje sa desne strane imamo različite opcije kako da uvezemo ovaj klip. Append to end je veoma korisna opcija jer će da stavi klip na kraj zadnjeg videa. Prečica za ovo je po defaultu Shift F12 i moja preporuka je da to promijenite u nešto lakše tako da ne morate da odvajate ruku sa miša. Da poništite ovo možemo da pritisnemo Ctrl Z za undo. Ako ne želite da uvezete čitav klip, možemo da napravimo in and out points pritiskom na I i O i onda jednostavno prevučemo klip. Kada već imamo klip u timelineu, možemo da ga trimujemo tako što ćete da postavite playhead gdje želite da počne klip. Ova crvena linija se zove playhead. I onda prevučemo mišom preko početka ovog klipa dok ne vidite ovu zagradicu i onda jednostavno prevučete ovaj dio do playheada. Sada možete prevučiti ovaj klip na početak ili jednostavno možete da izaberete ovaj prazan prostor i kliknete backspace na tastaturi da ga izvršite. Isto tako možete da koristite Blade tool koji se nalazi ovdje ili pritiskom na B na tastaturi i onda pomirite playhead gdje želite da isječete klip i jednostavno kliknete mišom gdje želite da napravite isječke. Sada možete da izaberete ovaj dio pritiskom na backspace na tastaturi i onda izvršite ovaj prazan prostor. Da zoomirate na timeline možete da idete na ovaj slider ili pritiskom na Alt i točkićem na mišu naprijed ili nazad. Isto tako možete da pritisnete točkić na mišu i pomirite timeline lijevo ili desno. Zoomiranje će da ide na dio klipa gdje se nalazi playhead. Da zoomirate na snimak koristit ćete točkić na mišu naprijed ili nazad i da pomirite lijevo ili desno pritiskom na točkić na mišu. Da pomirite veličinu ovih prozora idete mišom na liniju između prozora dok vam se ne pojave ove strelice i onda pomirite gore ili dole ili lijevo ili desno. Ako želite da se vratite na početno stanje, možete da idete na Workspace i Reset UI Layout. Da dodate tranzicije između klipova, možete jednostavno da prevučete tranziciju koju želite između dva klipa. Da biste kontrolisali trajanje tranzicije, možete da je razvučete ili približite između klipova. Isto tako možete da dodate naslove tako što ćete da izaberete naslov koji vam se sviđa i da ga prevučete iznad klipa gdje želite da naslov bude. Kao što vidite imate novi sloj ovdje i isto tako možete da slažete klipove jedan iza drugog i onaj klip koji je na vrhu će da bude vidljiv. Ako kliknete na audio ovdje, u inspektoru možete da kontrolišete volume i dodate keyframe-ove. Ispod imate čak i equalizer, ali ako želite više kontrole možete da idete u Fairlight koji je dio programa određen za editovanje zvuka gdje imate dosta različitih opcija i efekata. I sve promjene koje ovdje napravite će biti u klipu kad se vratite u edit page jer ove stranice komuniciraju jedna sa drugom. Ovo je bio samo osnovni pregled edit stranice i ako ste zainteresovani za detaljan tutorial o editovanju, ostavite komentar ispod. Sada možemo da idemo u color stranicu. Ovaj dio programa je ono po čemu je DaVinci Resolve poznat i da bi se objasnilo detalje potreban je poseban video, tako da ćemo da pogledamo neke osnovne alate i kako možemo jednostavno da color gradimo video da izgleda bolje. Ako pogledamo ovdje na desnoj strani imamo ova tri taba između kojih možemo da mijenjamo na Gallery, LUTs i Media Pool. Većinu vremena ćete da idete između Gallery i LUTs. U sredini imamo Viewer i na desnoj strani imamo nodove koje možete da gledate kao slojeve gdje se nalaze sve promjene koje ste napravili na klipu što se tiče boje. Možete da koristite koliko god želite nodova ili možete da uradite sve promjene u jednom nodu. Koristeći više nodova imate veću kontrolu i organizaciju nad svim promjenama koje ste napravili i lakše možete da se vratite i popravite nešto ako je to potrebno. Iznad imamo ove tabove koje možemo da isključimo ako vam je potrebno više prostora da vidite video i imamo ovaj tab sa efektima koji možemo da koristimo na našim klipovima. Između imamo klipove i onaj klip koji je naglašen crvenim okvirom je klip koji je izabran na kojem trenutno radite. Ispod ovdje imamo timeline i ovo vam vizualno pokazuje gdje se nalazite i ovo možete isključiti da biste dobili ekstra prostora. Ovdje ispod imamo glavne alate za bojenje i color korekciju.
Glavni dio koji ćete da koristite, pogotovo kad tek počinjete, su ovi primary wheels. Ovdje možete uraditi većinu stvari, da popravite boju snimka ili da ga napravite tamnijim ili svjetlijim. Pored ovdje imate curves, i ako ste radili sa nekim od programa za editovanje fotografija, ovo će vam biti poznato. Sve promjene koje napravimo ovdje možete da vidite na klipu. Na desnoj strani imamo ovaj tab za keyframes i scopes. Scopes nam vizualno predstavljaju kako snimak izgleda. I ovdje možete da promijenite između parade, waveform, vectorscope i histogram. Svako od ovih pregleda će da bude koristi u određenim situacijama. Možemo ovo da stavimo na histogram jer je to vjerovatno nešto sa čim ste se susretali prije. Ovaj video je sniman u log profilu i da bismo ga normalizovali možemo da to uradimo na par načina. Jedan od najlakših je za početnike da koristimo LUTs. Ovaj klip je sniman Fuji kamerom, tako da ćemo koristimo preodređen LUT za ovu kameru. Da bismo aplicirali ovaj LUT, jednostavno možemo da ga prevučemo na ovaj ekran ili direktno na Node. I kao što vidite, snimak izgleda dosta bolje. Sada ako je potrebno, možemo dodatno da doradimo boje ili kontrast koristeći ove LUT ispod. Zato ćemo da dodamo novi Node tako što ćemo da kliknemo desni kliknom miša na Node i Add Serial Node. Prečica za ovo je Alt S. Da bismo pregledali razliku i isključili ovaj node, možemo da kliknemo na broj na nodu ili prečicom Ctrl D. Ako se vratimo na Edit page, vidjet ćete da sve promjene koje ste napravili u Color stranici će da se automatski prenesu na ostale stranice. Kada ste završili sa editovanjem i zadovoljni ste sa bojom videa i kako izgleda, možete da idete na Deliver stranicu. Ovdje na vrhu imate par presetova za neke od popularnih medija ili možete manualno da izaberete kako želite da eksportujete klip. Ovdje možete da upišete ime videa, ispod ćete da izaberete lokaciju gdje želite da ga snimite, ovdje ispod možete da izaberete format i u većini slučajeva ćete da koristite MP4 ili QuickTime, ispod imate rezoluciju koju ste na početku napravili za timeline i u slučaju da želite da eksportujete u 4K, a editovali ste svo vrijeme u HD, ne zaboravite da promijenite rezoluciju preference ovdje dole prije nego što dodate ovu render queue. Što možete da uradite pritiskom na Add to Render Queue i sada imate video na ovoj desnoj strani koji je spreman za render. Jednostavno možete da kliknete na render i kada je render završen imate video koji je spreman da uploadujete na internet. Nadam se da vam je ovaj video pomogao da počnete sa DaVinci Resolveom i video editovanjem i da ste naučili nešto novo. Ako imate pitanje ili ste zainteresovani za detaljnije tutoriale o editovanju ili color gradingu, ostavite komentar ispod. Vidimo se u sljedećem videu.